Bima? Yes, yes, yes! Halo teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Hancur Lombok. Bye. Goyang bapaknya. Lotim. Lombok Timur sudah laga.
kita ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Hai semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Kancil Lombok ya. Iya, Mas Bima. Ini kehajiannya
Maju, 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 maju. Thank you.